Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan dalam kitab Silahul Mu'minin, ma yaqulu iza qama minal laili yatahajjad. Doa yang dianjurkan untuk dibaca apabila bangun untuk melakukan sholat tahajud. An Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza qama minal laili yatahajjad adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bangun malam untuk melakukan sholat tahajud, beliau membaca Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu laka milkus samawati wal ard wa man fihinna walakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihinna walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqq wa liqa'uka haqq wa qawluka haqq wal jannatu haqq wan naru haqq wan nabiyyuna haqq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqq was sa'atu haqq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Dalam riwayat lain disebutkan ada tambahan wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin.